Ye de bokata mu nsem na fe online store si aba adomonline.com. Ye de ebereka so gusu ehwe bedwam on Adom TV. Who stream sa on Facebook, YouTube. Share mo bi etimi enye bi enhwe via menim yamko adomonline.com. Before I back adomonline.com no ma yensa na Ghana for asene ma wo machi biem because enye say na ya hu no enti fi na ekwe de na say ya Radio Fosu 97.1 ya chiachi amo ya mamunyina akwa abaye da se na momre no madaje amode amaye na watwe foforo kra no emu enie enti yenhwe hu ye yemo ye ho ban firi nkwanhia mane ene ensohwe ho nkoya de a obewi obenya ban amane obi anhwe no hu ye na so ya no pani die mu o mada de obo wo na asede de owen wa na jofa no wada na asede mistrofo na sedama no na nkosoa ne bambo no nya kese e wo yenso nti e dare kese de wodi ase Radio Fosu yema mo ache mo akwa bia wie pe health tips no enso ebeba wiki mu ye kasafa hepatitis ho hepatitis okay. So also BAT we nyina yemo ye ho ban emfe ho ye wo ayi vaccine wo ho a so wo check se bi ni mu anu abo ho ban okay we know hepatitis in general enye bia na se hepatitis na but there na bi no na ho e na say you recording the more yeah nti ye be ye be transfer na ye bie phone lines no okay yeah ne ye tie phone mo so na fe ka ye ya pom de ho hia ye sa pomode die e ho hia mo me hwe ho ye o de ya gudia hihwe e ho ye pa na yare ya yeah yare ya pa enti yakwasi se de o kan ye no GS mpanifo won mo ye hwehwemu e de afa BC 2025 apo ya ko ko so ne ye se o mo mpanifo be G sister Ghana no oh we let us say BG sister Ghana ene ma ankola na po enye wasi no BC wow ene ma ankola be so the phone area say it be the AI ene sorry no make us say wasi phone no BC sa BC na wasi we so mu odin o eno kumase de kumase girls ana he Adventist girls okay Adventist girls you see nya 64 mobile phones hey mo yenti ehwo adomonline.com eno so ewa ha na fe Mahama praises Greater Accra Regional Minister for demolishing illegal structures at Ramsar Site. Yeah. Na hono say every year be edwiri. Ye mompa say ensa repeating ho bi. Ye edwiri na say ba ye edwiri na say ba. Eh brother. Na arago sem bia na wotwe mu esi ye suppose ni bi ono abo no hutu na ne picture no kra da ho na me say eh edi asem a na oni mo bi ha o edi e pa na bemma mu a o he de we a woda wo bemma na chi se ordinary butu form ya bemma mu a na me say ye edi e ha wa pressure wo mo bono hutu o ne tuoro we e da ne ho eh say edi o say wan hwa wo empra obi kra wo adwuma ne mu ti say security no kra e wo say ye ti kan hwehwe adwune ne mu no ne ade o FM so what can place for us ma men nyina so fan kan kire interior minister say Ghana Immigration Service for almost mo rent allowance no ache ya mo rent allowance am say ache dodo am say ache dodo ache edi say is the rua this year mo dey see bi ma akora so any fira no so no e down mo ka e bi mo anya de say na ye obi de fiama ai rade ejira ka eti emre because I can hold emra no ho dia e wo so wo mo saka yemfa mo na nti ne one working penifo no itie na wo mo nye ho adwuma ai esi please for so dia so any aban de ka o na na be so a eti esra me trace security agencies no we are sure mo me ntua na e mo odin se bia ni o na o de ho pressure if you say na rent so na say ya ka say na woni ento bia ni mu a na o ba fie ni woni bo fie wura ni mu a o ye fie be hyewo no na say woni kura mo consider fact that emre na so like wo de ka bia kura na ho adwendwen ready near destiny helpers my ni mu odin kan kwa de mu odin mu odin because they say ayi efiera no so aye you cash out oh yeah no matter what happen I finish one increment na wo ye wan say wo tu na obi nipa be fo obi jira the last na make they say kwasi edin pa o say pa even is a single room self contained kura no every say wo kura be 20,000 kura wunya
Unyo. It is a 2-bedroom self-container. Hey, 40,000. Share. 2-bedroom apartment is any of you. I can't you now cry. Well, all refer what the buyer. And no credit. You won't have Busiani Bedia. Hey, hey, rather we and if you see, I told a BIA not your calculation here. I see a quite there. Nibuan form by your share transportation. And I make a coming. And so I say, crow more school fees. And crow more. For example, transport habit from Kokomlimle to Abia Amahia. And you're the same habit from Kokomlimle to Medina. There be. They say Cradian Crombo a tot. It won't go straight, won't ya straight car. A big jealousy has son what picky be. Living so. Just will be they are doing a strategy in what they not may more. Eh, dear, a radium, but a dying. Now, even store, cry, next store. Hey, and I said, you're storing the money a bedo. And no store, no so, time no swan, and also what too. And the Medina say, Omohan in 5 years. When you're near from Crabby at 3,000 a month. Sir, yes. Nejana would you 3,000 cities a month near shop na emunya kasipi. Sir, open your super dear talking about 5,000. Bosome. Or Jum Finchienum. 60 months. At a go. Yes. Unya nyoya papa or the chalk right 3 years. I'm 3 years and what did you in a son America? Just as I know, could be you. You go for food away. 80 Ebimako, would you know? And I started business that. And a man here dangerous. Hey, whoa. Yes. Dear minimum could dream partner if your man on young. And your quo. Obia could do more. Because and then Muna and what Chile. Say no, nya, and for 1 year say 0302 211 701 702 703 704. 0302211701702703 yenim komo na yenim komo na abrabo ne mo ding emoide senyame amempa na wo de ana fees yin so this man to and say no before school no kra be wura no 70% 50% 70%. Now said that hodum. Now they. Hey, where this enyame? And when you know one you careful now they dwene ho a. Obewu. There be a make us say be dey. Ba me nku ho. Ye nya gidi onyame mu. Yeah, nku ho. Cause to the be a some for expenditure no. Some for expenditure no. What the to ye sika bi pa afia. Ye dey ma ye ho atim say. Yemfa body. Okay. Yemfa body. Abody ye mo ache mo akwa abade oba bedwam so. So we need to na say. Ah, ready adum ye nkwa. Anapele yanadu the cafe amona praso. Amona praso for ya me shom omunka nchimu na meta prepare. Ipa be 8. Amu shom fifia wa amona praso. Wow. Echi ya omu ni rubidiu. Echi omunya. Afi yedi yangu twansi chanyo ka fi yafa na kida mana no. Ya shire ni nyamusu biu. Na ya bra bondie. Nyambide oho. Na yani ki na mo yi. Na meka ko se ene Ghana black tap ye fa baba tamati ni se na Ghana die okay obi se ye be se bitu an ko se no nya de okay ye mamu trene trene o ka de mbihu but na ma titi ya che o fa se o e mali o mo ke ni twi so o de chiba be butu akofo adi iti ye che no bibia na ka santi ya menka era se papa ye mfa samen so Samia no pay mo ache mo akwaba. Me josu no nya bamba cho what is it? Nyame adom ye nkwa ye da se pa. Na commando yi. Commando is so radio. Asa. Kachai. Eno de duma dia kwasini si. Efia ma me fa fidie so na me ntia ona mo bra champo. Wo be di ko a o bia wa bitifi. Ene titulu ne campaign titulu tobwe. Na ne mama me raho etiapita se denti na mama me raho DNS setup na amaye no won ni po ye setup we ana me konto Adom TV kaba mama me raho papa mama me raho anope baby ko bia ona me yere me ba ni tie no anope mama me raho papa pa
na kakra na kan say Nakopon ka anabobra champon ni campaign mo the whole Ghana nyina Nakopon hede Isra winina ya da sepa ofofro nso so abode ana akisimi anope ye mo ache mo akwaba Sister Fia nyo ma jo so adaroma ya da sepa yentio Sister Fia mamentia woni ofa kwati yes that's na Sister Fia woni bibi metia ka say because of wa ho ofenti na no pa bia me hwa Adom TV mo why ade mo me da say because say the West DJ ma kala na yi bakama cameraman ya to so wa no na bakama no Sister Fia I guess Mr. Mo Efe kakra wa na Mo Efe nya kakra Mr. Mo Efe pa na Sister Fia woni me say me ntimi nkasa bra me ntia me MP papa okay ona mo brata sa mo abremfo a wo bibie ni aso be kwai na se be dwani o bo adwuma ma bibie ni aso be kwa papa na Sister Fia nkomo na mu di na me do se be ma bi ekọ hand store na okọ dwam anakoje botia na dade o man to ade na so ba fia no mu na se wanya oba yansanfo na oba no so mu na de adi na ti yenye ni saa so na oba yansanfo no so akoji lo no de ton ade na market anye no so aba na obedru fia be ma sabio a onyo no so mu na de adi na tiri but you no market ni nye nto be mu na ntimesere e obi wo kunu wo yire na so okona se anye na so mu na no ba fi afa krokro eje na so na be yenkunim di atwetini ni makra ya da se fa course ni si ya hupa se ne so aye hyemo fa nche so chankwa hoden wo ho a e be se bie kwan de amabo yeda mase afia Ghanaian Times abokata ensunie a civil launch of National Sanitation Day. President rally citizens announced performance assessment framework for MMDCs into nanu memeda and enforce power National Sanitation Day eho entuma se yeni ehuni e finodo yeni ehuni we so jesi e pa ho e fin e kra na me kotwa mu no ayi gata ni move god me ensesa ya adwene na nya bibia na jesi e be ka kire ye wo fi a wo ti a waware ya we wo ma me na e ba ho ana papa be ka kire say de wo fie ni nti ade na e free fie betu nwura gu abonten na wo fie ni mu wudwa no wo market ye ni mu monka na won siesie ho no mo abibi age se ye ka me yi ne se the madresi eni kwan se bia se de ohu me no wo bekom fie na ho ye basa enti sade ni wo mitim kire se me mpese na ho ofe na afi wo be wura fie ne nkoyi sade no ewo mitirim enti se nyina ya fa ne ma ba ko mienu bia ebetumi ya pushi ya me ya ma hu ne di akoso a mo bi anye me wura fie na obi e dwane because when na ye o fa ne man to 2 year wa ba say yes mo ma hu ne di akoso say omsade samansaman eba acho na me kan samansaman say asante mampo abrant bi samansaman ni esaman nana aba saman e no fa chire ko hwe ska no no at least why ye bibia next time no na ye susa no akado ana de so it is samansaman eba me see na say ni ahia this asa ya no oba shini fiko na be twutu gatamu aprapra monten so ni mu ha pra de ntia ene de ase say bibia ye ko ye ni mu kra na ne emesai at least nka abrabo wo ko wani mu na ka ni ma improve ba we ne de afi kra na agiguo say bibia ye digital eze nwura efi no kra no ye hia se bibi ena eme peke mfama ye bibia ye dre akwadwuro ye wura generation of laziness ade afie bi entimu toilet ni ho nti wodwo so ye na nimu anu abehwie so nagu se me kan wa ye bi sesi ye dwon sopa wa wani tua se gata nsuo bi afam enfem osma ko hwe gata desire we mo wo twam a so te se bibi but the otimu no se ade otimu za na no hwena na nso so wo twam wo na se ukata hwena no mbo afu no na ye te na wo ate ade no anu sa ade ne nye no wo da so hwie we hwie amene ne hwene ne mfama na ye paint one Minister for local government no se me mani na mo yire mo homo na assemblies no so bo mo de pa na no oti o se he omo chi nipa be 100 we omdo kokko ho na ye fine wo mo na me de bia chim kuhia na nano a kata ko se me ko ho makochia nana tina meka se so bia se ye ne dia enti na aban mampani wachichem wa mo bia bi wontume hwe nkran nyina so to original minister eni ono nko a ye MMDC so ye assembly members presiding members nyina so ewom enti dia ne ye kwasi obi kasa no a chese kasa tro brofua ye na me ya na maka dia ba be si de me yo ba ye o ye afiati ade oh normal
This on say ya na no my na last one so me was a minister so say a street light was say mana babak ni ade o ka say on che sem so ojade ama MMDCs no say be days yeah say be o no aye days no who say o start here na ye nhye nya MMDCs no to no an esi mu e gather some resources the street light no ye de e wo ekwan no ho yeah because ye fie street light ya na ye toy mo na mo to mo na mo to bob no yeah, na won to na be dey ekwan no nyina sum ti won na beto but street light na kan dem say ekwan no ho yeah once see about tin kwa ya esi post no street light ana ye na etua etima ya de yeah mo ya de obi of obi as be nyak ehan mu ehan wo ho yeah ehan wo ho nti eno mpo de eno do so kra fia ye nhia se be drive be so high aha na nsu be ku kwabran no de ato wani nti wonim kwan no a na no kwa ko gete na if you have a Ghanaian Times the worker anymore say recklessness on display nipa 9 and benefit 9 at motorbike so oh yeah last me record you obi kura akura kete no timoto na chi na pani no otwamu o police anim ha ya o how did they say from Nima na bi from Nima ebey Rainbow Central ayo SG obo hantini afri Nima na ye ba video no na ja me to phone so me de kwai akura kete na me say me kura pani me to wanim na adon sa akata me so because me sure na akura helmet bi anhye no before 9 e mam yenu me mam yenu aha na moto ben ya etimoto ba ko so ene menye sure say no ma moto yi e me so moto ye wona akese bi no ma moto ye bia yama ha ya so ene o mo ye slim pa o mo nya slim ma ayi Ghanaian Times na efia hunu nipa 9 and 9 ekuro be so a Ghana ha ya sam na make nipa 9 eno mo so 91 into position ni wow nipa 9 and etimoto bike ba ko so o ye ma show is bibia possible and I can't because you will come hana ya ka say pragiane ho yeah one ma highways so near yeah and one nam so kra light kra ni no ho bo na ben no wadwa and one say dodo wa contemporary so say ka bi bo ba ko careless kra because want to menko highway and also man kwan no mo say twa na da pa me so cross o kakra bi na akwa wa so ade no modin kante sank wo da fom bra were mu nyina ba so no ye ni na wo tweda ene ya bedu he etianko Ghanaian Times fa daily graphic da bokata enso ento aso o say boss national sanitation relaunched citizens urge to keep communities clean eti daily graphic about the ball so ebo no and I say engineers and planners takes over black voter Sankofa gold project eti finally afi benfo the jumede no ashobonsa and afia da bokata bi so ebo aman daily guide and so ebo man wa say afi the America force aid emu efuru makomo ne bo Ghana no onfa boy ada idea na ba this year ko da bokata o say my daily guide so matwem nya hwe nyambe hwe ya de ho atoto nipa so nyambe hwe ya wone ma tiarade hu ye mobbo na hwe de ma nye ho nye yeah it is also mo atwem and I say Nigeria for bia omo bo okro no Ghana mo 20 years jail each dem say omo nyina yeah 20 years ti omo che dia fa and EMP takes over black voter Sankofa gold mines ya kan enho asem edada and on the chief of staff for nearby Julius Debra or see Mahama works youth job talk ti president man sem wo kan fa mabuno adwuma yo otuwa na mo pa na ya news no so kra mampani kasa fa blogging no ho me I think say yepa ye kan ho asem o say adoso anya no bone so de wiase ko no de sa but then ye say GJ penifo o mo hwe na ye hunu se pass wo mo ye ntentwefo because ebi mo no kasa ene de o mo blog ni bi wo hono mo a entwa ye atenidie no ni ade ne niema bi ne ye hye da twa bi na dwaman niema ne de abeto ho ne ye twa nkrofo ni nyina no ye se obinya sika kakra saa de no mampani akasa de afa ho na me ye sure se GJ president so ne executives no wo be ye bibi de afa ho se be ya ye betimi akrakra ye dwuma ni ye na se de agensam kra ye ohia ni data ene phone a wo camera na nida ene tripod bi na no ano no na say be be ka be be em say ntwefo be twere license exams ni bi nye dia so ne so
maybe I can call no. Sana beg can call. You hold. I'm saying license something and also if you also a trebi. Na yenso ye professional body. Who say if say Ghana alum say we lawyer. Now can Ghana Bar Association who unimu. Oh yeah. So to see a sonny it's true. A papa phone so. It's you for say oh sorry ask me say because menya phone. Yeah more data. Yeah me dey continue there. One more year interview or be ready pani hunu mu na nanim bebre. Yeah. O say sonny so. Serious so. Anti dey do so no health tips. Yeda say mom red mo adaje na moment tune off na tie we because na wotwe mu nyina ye kasa de afa hepatitis ho tie ni ye pa na beboa wi a wafa number no wa frɛ no wakoye test ni bi entem timi ni kwasi e kɔ na fa ye the health tips no ato so ye kwaba